niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuig tham. Kedam tang surihini rain koi ragi thom maning kanahut Manipur hawaralong khai song bong kichar bojok state dang pialong mi kichu ami hitok mon pendang lok khai song bong apran kichar mut anta dolu halabang so arni pen non aning kan ki thom pleng det phi kedam tang GT ni phai kre ki thom arni India Prime Minister Narendra Modi Manipur hawar Churachandpur along an pali damsi Manipur hawar puthot ke paching thur pon chu jiaphan Kuti suri choksira haro ke thoma tangkapen ke klem ke dam jiapan long e ke somasai deng. Laswang bong pen Manipur urban roads drainage and asset management improvement hin pen sitami sika kuti suri ke thomra haro trokra plikebra troksi lapen Manipur infotech development ti hekpen MIND project sitami pad kado kave kuti pharo phora phoke patangka panong ponlo pusi pachatak pondo bangso hut kuti pharo isira plikebra hinia tangka pen kikim kerang ponji palong sirke working women's hostels lapen super speciality and healthcare facilities kaching turji aphan kuti pharo isira sikapho atangka panong pon bangso porahut kuti thomke patangka pen hologram ke paching turji aphan lapen Manipur hawar ke do long pre troka district along toklanga hin ke paching tur ponji along kado kave long pharo isira homing koi high school aphan kuti pharo isira thomke prapya tangka panong si long e sompon का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी बनाएंगे। साथियों, जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम हैं। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इम्फाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी। मैं मणिपुर के लोगों को सभी इस विकास योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। Halapu India Prime Minister Narendra Modi Manipur along kahumri damahut Manipur People's Party Youth Wing pendanglok Manipur University along loge charli mate student atum ahin pen Manipur along lapuan aningkan kang thimangbong kasiksak ke pratnang puna puthat kachisong chipaklang dut kachisong hut MP Modi go back Narendra Modi go back we condemn his holo visit pura hang taramdun rinti News report KATV News Karbia khai atum sitami tok langa hin ke paprang dun bomajok owi kimia tuma bangki nona mat aning arlo ke tok ta kabangki me thalo le philang jok nang ji lapen elami ki chanang ji pusi ke matha tum nang du bomdo laslo jok ki chike bia sotum karbia long le li samen pen kachurai thip chi aphan kabor I lapen long le ahem thu vek phan long le ki pipede ji aphan kabor ia sai claim rong TTC thek pon long lo Bonta ham ha so tuma bangki arona tengpen along le hem thu vek phan long le pachelong pon pom la son thot sikidam tang chiti ni phai kreki thomarni le thot ta difurong sopi
ke parlo birla long ki hi aromika rajendra te rang along lia long ang tan pen ke wang ke che ki biatum lis pen do chota dim si joy pen arnam kardoma hem kikim tana jok long le hem phula pen non jong mahang ki pathek long ri chrai ko mamai LCA pu ham phang song chirap rap pet pen JCB pen bang so hem ke tharle pona birta nangle kedam tang pharu krisir kebra trok sir kebra pho aning kana hut pen bang solong leki cheki bia sotum lis pen en ponsi kachrai thip cha phansi bor ilo bang solam arjulong sing nilitoma bangke bang solong le tharle ponsi along le hem phu vega phan long le bachalong thulo lasigar bia kha tum ansitami non ki amek prang melo ke che sotum bangke beha men pen wangpo long le sitami lis pen long le endun po ke pache ride chia phansi bor ipon detiti lasi list ki pia bangke ing tonang popusi LCA pen ningje pon rinti itu kedona ko kathe labang pini ni dum eviction claim ik bom long ladak long bangke athe nilitum birta long loje kedam tang 1995 pen ladak bang athe tum non tribal atum ladak du bor ide ko song ni dum marjun long list alang itu ki amat si alang itu non tribal atum video pen labang solong li ka chirai gi pen alang itu list bang pakam ik bom lo kedam tang on 1995 pen alang itu 2025 pen stop lo hala sohot bangke ahem pu kaprek keron hem tum non of situ bakko dak kerang hem me aku ningkan pro farman lo puson ka stop dulu mat sing ni itu bang aku arjulong ne re la puson aningkan ketika ambom ke la ko pe de alang itu misi hidden agenda lo ma de lo li ka chirai gi tu phansi tum chini pen dak bang lo hem pu pen chungi than lo pen ni tum lo pe na ne he pu da na ko ni ni sibe donang ji e climate donang ji lasi song thoron pathe nang le ni si dolote chunji lasi pini ta dak kal biara tang si todun pen dak nang ni to media hoi nang si todun pen dak pini radendro terang along le bangke ni li tom patok pomlong le na si list ki pima karbiang long along karbia tu ma list ke chepa jogon e bang ni li tum ke kai ke matar jap thip lasi bang aso phan list ki pi bang ington vek nang po lasi ington vek nang po pasi lasi kadu ke karbiara tum answer me ni li tum long LC tum long nang cherap nang chitu dun pensi nili tum banta ke claim ke da me phana herjume nang pidun pardon halapu long le kachilong pen jok long le hem pu vek sidame kachirab duna song atuma phan kachoro bajir pon lapen lisa bangke pinang ni jongsi p2g poloti ache klojon wang annam pen bangke p2 sidame chokji pusi rora phan kachuning ripadu pon nili le bhul kali nili prang atung se bhul akimana ta bang sena kali ma lasi nili sonna bangke phunang ni manuta lasi karbi so karbi atung bang khai phan list ubang pipitan nangko aningkan kong chitok pipitan nangko lagle bhara la bang ke lakhang one lage ini ta doi bang doi la bang ni kudam ta list long prama bang ke chitok pipitan se akini ji West Karbiang long water lang solong kido Samson Singing ti college chalong ke Charlie Mumaratum sidami dong kamukam rangsina college an damjok lon pen mithang college chalong amat sadlang tok nongpo pinpur dami kedam tang West Karbiang long along kaduk kawi humpli college lo lasonsi dong kamukam rangsina college water lang so Samson Singing ti college Hamren Waisong college lapen helang pialong kopti college la humpli ang bopen exam center along wera jok ajha college atum sadlang ki tok ramahut ki sung ki pho mati kedam ke bang katora dolo la soputhak matha parsiponsi Samson Singing ti college principal Dr. Biswajit Roy lapen KAC Taxation Advisory Board Chairman Lipson B lapen Ari Sangho atum ki Charlie Osomar atum kisung ki pho alama puthak Assam University Silchar an kedam tang aruni phai inkoirai CR ni palidam si choning rialo pipa jirdamlo bangso puthak Assam University Silchar atum pen RDP ponsi pen puthot vo signify kritrok Assam University Silchar pen labangso Samson Singing ti college nangka humri aphan wangsi kelang choria sai deng pondo bangso phigedam tang chiti ni phainer kepar ni bangke Assam University Silchar pen Samson Singing ti college chalong amatsi degree ke Charlie boy atum an metha adim mate Samson Singing ti college chalong amat satlang mate exam chetok long popu Assam University Silchar official pen hukum alo pangdak pondo Taxation Karbiang Long Autonomous Council Diku Mr. Wilson Beganguria
and my office assistant, Mr. Kamsa, and my dear media person present here. So actually our college was established in the year of 1999, 24th of July, and from that day degree of the students used to appear their examination in Donta Ramshina College Examination Center. And Laso Puthak, Samson Singing College Principal Dr. Biswajit Rao Lapen, KAC Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay Aphan Labang So Sailong Kachirab Dun Thegajok Akiro Bipon Lapen, Controller of Examination Dr. Subtaber Dukta Roy Aphan Sudami Kachoro Pajirpon. from our college. Ramshina College to our college was going बहुत दूर है. राते हमारे स्टूडेंट मिलान देती है कोई परीक्षा दिए बहुत असुविधा है. कम्युनिकेशन गैप है. विंटर सेशन तो तेलुगे परीक्षा दिया होते राती हो जाए. গতিকে আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর তেলুগে যে আমার কলেজৰ এক্সামিনেশন সেন্টারটো দিছে তাৰ কাৰণে Bortholpen Priyanka Balmiki, KATV News. West Karbi Anglong Hamren District Hempi along drugs ki chop ha kele kilit pikachok NGO Klembang Phuatum Penchenglok KSA West Karbi Anglong Mahila Samiti Chojor Cholangatu Anparta Auto Kachowek Chotatum Sitami Amithang Sai Chibikok Pen Kedam Tang Chiti ni Pai Cricket Homarni Task Force for De-Addiction Kipatir Pialong Ongdung Bike Car Auto Jangtu Chithai Dunsi Hamren Rong Supiangkang Pachijengdui. Drugs ki choke pangtonji anparta HIV human immunodeficiency virus lapen acquired immunodeficiency syndrome AIDS akeso ke pangdang long le det chiaphan ki thurmi aowe ariso nimsuatum drugs ki choatum aphan ki khanga puthak chirok tok aseke pipon labang sojai mekedeng along KACMSC head singrong parpen bite rally dam diaprang flag pangjar duji ke ongdung song party lapen dhoromalam chipu pepin pen hamren rong supiangkang kilometer thom kep sose ajak bite ke vek bache jeng pen drugs ke choke khangji aphan hang tarampon Choro lo nale tum la photona sai ke deng pek lapen ki mission asai lo pang se bang putin dan tum hok ponangi atheli tum hamren ari so jang jese me pet ka lokson hidung dolo so puthak pini pendang lo bang ali tum dang tame angson kali pusata etum inut bang hani ma bang pocket rock ma phana bang ke alang le tum kisung alang le tum kai ini tum pajok don tekpo lapen pinin ani silitum labang so rili dam shot lapo bang ali litum jirpi don rap ketu ana phanda li to bang putin dame sirok tok pen itu labang so Lapuan rat chitopet drugs saputhak bite rally ki padolong hamren rong sopialong ang tan pen ke wang ki cheki biatum ka chitodun kawit det ke mang hume me lapen drugs hamren rong sopialong ke wan long waret ke be habe par ke klematum pen si jasmet ke wan puta chirok tok rat tum pen akoi pi Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom.